inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri channel yacu muzajya mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye, harimo inkuru z'abanyapolitike b'ibyamamare, inkuru z'abahanzi b'ibyamamare, ndetse n'ibiganiro bitandukanye bigaruka ku buzima rusange bw'abaturage ndetse na politike. nongeye kubifuriza ibihe byiza kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wa YouTube amakuru mpamo. Rero duhere kuri iyi nkuru iri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru igira iti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja u Rwanda gushaka kwiyomekaho ikirwa cy'Ijwi. Ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burashinja u Rwanda ko rushaka kwiyomekaho rero ikirwa cy'Ijwi kiri mu kiyaga cya Kivu. Igice kigenzurwa na leta muri Kivu y'Epfo cyatangaje ko ifite amakuru ko ingabo z'u Rwanda zigera kuri 750 zinjiye mu ijoro ku kirwa cy'Ijwi, kandi ko kuri iki kirwa hatangiye kubakwa ikigo cy'igipolisi cy'u Rwanda ahitwa Mugote. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro ntaramakuru bya Kongo risinyweho n'umuvugizi wa leta y'intara ya Kivu y'Epfo Rugunywa Bashizi Didier Kabi, yavuze ko ibi ari uguhonyora ubusigire bw'imbibi no kugerageza ku Rwanda kwiyomekaho agace ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihishe inyuma ya M23 AFC yafashe ako gace. Aka gace k'Ijwi rero kari mu biganza bya M23 na AFC. Iki kirwa ubwacyo ni imwe muri teritwari 8 zigize intara ya Kivu y'Epfo, arizo Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira, Walungu n'iki kirwa nyine cy'Ijwi. Leta ya Kivu y'Epfo nta bimenyetso yagaragaje by'ibyo ishinja u Rwanda. Isaba leta ya Kinshasa kubiregera urwego rw'ubugenzuzi rwa International Conference on the Great Lakes Region, ubumwe bwa Afurika, no kumenyesha abahuza ba Washington na Doha muri Qatar. Uruhande rw'ubutegetsi bw'u Rwanda ntacyo buratangaza kuri ibi birego bishya bya Kongo. Ubu butegetsi buhakana gufasha umutwe wa M23, bukavuga ko bwafashe gusa ingamba zo kurinda imbibi z'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bagiye bahakana ibirego bisa n'ibi byo gushaka kwigarurira ubutaka bwa Kongo byagiye bivugwa mbere. Ikirwa cy'Ijwi gituwe n'abaturage basaga 500,000, gifite uburebure bwa kilometero 70 n'ubuso bwa kilometero kare 340. Iri ku ntera kilometero hagati y'10 na 15 uvuye ku mwaro w'u Rwanda kiyaga cya Kivu. Umutwe wa M23 wafashe iki kirwa muri Werurwe uyu mwaka. Nta mirwano yigeze iba ubwo bafataga iki kirwa, nyuma y'uko inkambi y'abasirikare ba FARDC yari ihari bayitaye bagahunga mbere y'uko abarwanyi ba M23 bahagera. Iki kirwa cyabaye ubuhungiro bw'abahungaga imirwano yacaga ibintu muri teritwari ya Kalehe hagati ya M23 na FARDC na mbere y'ifatwa ry'uyu mujyi wa Bukavu. Ikirwa cy'Ijwi rero ni kinini muri DRC, muri Afurika ni icya kabiri kinini mu birwa biri mu biyaga nyuma ya Kelewo yo muri Tanzania iri mu kiyaga cya Victoria. Kugira ngo murabyumvishe muri iyi nkuru, iki kirwa kiri mu maboko y'umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo. Umuntu yakwibaza ati Kongo iragishinja u Rwanda ite kandi kiri mu maboko ya M23? Reka dukomeze ku nkuru twabasomeye. Reka tujye no kuri iki kinyamakuru cyitwa Inyarwanda, aho cyanditse kiti Kadi Janine ukomoka mu Burundi yahisemo u Rwanda nk'urugo rwe rwa burundu. Umurundi nyine wahisemo kwibera umunyarwanda. Inkuru nayo iri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, yabiciye biracika. Umuhanzi w'umunyabigwi ukomoka mu Burundi Kadi Janine witabiriye umuhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 20 yahishuye ko yihitiyemo u Rwanda nk'urugo rwe rwa burundu. Bigarutseho kuwa gatanu tariki ya 5 Nzeri 2025 mbere yo kwita izina umwana w'ingagi w'umuryango witwa Kwisanga, aho yavuze ko kuba yitabiriye ibirori ari ishema rikomeye kuri we. Mu ijambo rye hari aho yavuze ati
Ntewe ishema kandi nishimiye kuba umwe mu bari muri ibi birori byo kwita izina. Ni amahirwe akomeye cyane kandi umwanya ukora ku mutima. Navukiye ndetse nkurira mu Burundi, ariko uyu munsi natoranyije u Rwanda nko mu rugo h'iteka ryose. Yego, Khadija Nini yanashimye cyane u Rwanda kubwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, by'umwihariko ku bijyanye no gufata neza ingagi zo mu birunga. Umwana w'ingagi yise Garuka ni uwo mu muryango wa Kwisanga, nyina w'umwana akaba yitwa Shiri. Khadija Nini akunze gusura u Rwanda kenshi, aho akenshi atamara umwaka atakandagije ikirenge. Mu rugendo rwe rw'umuziki, Khadija Nini yatangiye kumenyekana mu myaka y'1980 n'1990. Ahagarariye umuziki wa Afurika y'Iburasirazuba mu Burayi. Yamenyekanye cyane kubera indirimbo zamamaye ku buryo bw'isi nka Sambolela, Wale Watu na Mama. Yabaye igihe kinini mu Burayi, aho yakomeje gukora umuziki we n'ubuhanzi bwe. Umwihariko we n'ijwi rye rirangwamo ubuhanga n'uburyo abasha guhuza injyana gakondo n'izamuka rigezweho by'umuziki, biri mu bituma aba icyamamare. Reka dusome n'iyi nkuru iri ku Gihe.com igira iti hari ingengabitekerezo ya jenoside mu bayobozi. Abarundi banenze ubufatanye bw'ingabo zabo na FDR muri DRC. Abarundi bahangiye mu Rwanda banenze icyemezo cyafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wemeye gukorana bya hafi na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ugize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Banenze rero uruhare rwa perezida wabo mu bikorwa byo kwica Abatutsi b'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ibyo babigarutseho nyuma y'uko ihuriro ry'urubyiruko rw'u Burundi ruba mu mahanga ishami ryo mu Rwanda rwasuraga urwibutso rwa jenoside rwa Kigali. Urwo rubyiruko ruvuga ko rwasuye urwibutso rwa jenoside mu rwego rwo kwigira ku mateka y'ibyabaye mu Rwanda byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, hagamijwe kwirinda ko ibyabaye byazongera kubaho ukundi, haba mu Rwanda no mu karere muri rusange. Nyuma yo gusobanukirwa amateka yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo abaturanyi bishe bagenzi babo abakristo bakica abo basenganaga babaziza ko ari Abatutsi, perezida w'ihuriro ry'urubyiruko ruba mu mahanga Zoza Deo yavuze ko rwiyemeje guharanira ko irondabwoko ritazongera kubaho ukundi. Yaravuze ati turebye ibyabaye mu gihugu cyacu ndetse na jenoside yakorewe Abatutsi, baje kureba amateka yayo hano, biragaragara ko tangirira mu bitekerezo. Twabonye ko kugira ngo tuvuge ibi bibazo tugomba kubanza kuvura abantu binyuze mu guhindura imyumvire mibi iganisha ku macakubiri, iganisha kurimbura abantu benshi, ariyo jenoside. Twaje hano kugira ngo turusheho kwiga. Yagaragaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje gushimangira ko ingengabitekerezo ya jenoside mu karere itigeze ishira nubwo hashize imyaka 31 jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Yavuze ko ikibabaje ari uko usanga ishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu badatinya gutegura ibitero bigamije kwica abaturage b'ibihugu bayobora babaziza ko ari Abatutsi. Yashimangiye ko kubona ingabo z'u Burundi zijya muri DRC kurwana zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bishimangira ko ingengabitekerezo ya jenoside iri mu mitwe ya benshi uhereye mu bayobozi bakuru b'u Burundi. Ati urebye ibibera muri Kongo, leta y'u Burundi ubona ko ibishyiramo imbaraga rimwe na rimwe si ibintu bakorera mu bwihisho, ni ibintu ushobora kumva rimwe na rimwe bashyigikira ukwica abantu. Aba bantu bicwa ugasanga n'ubundi bigarutse kuri rya zina ubwoko bw'Abatutsi, ariko ubirebye ikibazo gikomeye niyo ngengabitekerezo y'ivangura n'irondabwoko riri mu mitwe yabo abayobozi b'u Burundi. Biragaragara ko ari ikibazo cy'iyo ngengabitekerezo iri mu mitwe y'abantu atari mu Rwanda gusa, muri DRC no mu Burundi. Mugenzi we Nsabyumuremyi Oscar yavuze ko kubona ingabo z'u Burundi zifatanya na FDLR byerekana ko irondabwoko rikomeje guhabwa intebe mu Burundi. Yaravuze ati bitwereka ko u Burundi buri kwifatanya n'abakoze jenoside. Icyo
ni ikintu kitari cyiza kuko bazi neza icyo irondabwoko riganisha ku gihugu. Rero kwifatanya n'abakora irondabwoko ni ibintu bibi cyane, bitwereka ko bari gushyira mu kaga igihugu cyacu. Ntiwajya kwifatanya n'abakora irondabwoko mu bindi bihugu, mu gihugu ho urumva uko biba byarabaye ukuntu. Bishimangiye ko buri wese akwiye kubona ko mugenzi we atahisemo uko avuka, ubwoko avukiramo cyangwa agace avukiramo, bakabana neza mu mahoro nta kibatandukanye. Habyarimana Audace yavuze ko ingengabitekerezo ya jenoside iri kurushaho kwaguka mu karere kandi iri ku rwego rwo hejuru. Biteye ubwoba. Yaravuze ati ibyo rero biteye ubwoba kurushaho, ni ukuvuga ko ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kwambukiranya n'ibihugu. Mu byo twabonye aha ni uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe na guverinoma ku butegetsi butandukanye. Aba banyekongo bicwa bazizwa uko ari abanyarwanda bari hariya, byumvikane ko ari jenoside iri gukorerwa hariya kuko ni abanyekongo bazwi. Yavuze ko biteye ubwoba kubona igihugu nk'Uburundi kifatanya na DRC kugira ngo barimbure abaturage bitwaje ko bari kurwanya ihuriro rya AFC M23 kandi rigizwe n'abanyekongo biyemeje kurwanya akarengane bakorerwaga ndetse no gusubiza igihugu ku murongo, abaturage bakagira amahoro n'iterambere. Yavuze ko bibabaje kubona ingabo z'igihugu cyabo zifatanya na FDLR yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mugambi wayo wo gukongeza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere no kwishyira mu bikorwa mu burasirazuba bwa DRC. Habyarimana yaravuze ati igiteye ubwoba cyane ni uko abari imbere muri uwo mugambi ari abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi bambukanye iyo ngengabitekerezo bari kuyikwirakwiza mu banyekongo kugira ngo bicwe. Abarundi nabo bari kubafasha. Ni ibintu biteye isoni ndetse bitumvikana kubona Uburundi buriyo kumva igihugu kijya gushyigikira ikindi mu kwica abaturage bacyo. Aba Barundi basabye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye guhindura umuvuno akareba inyungu z'igihugu aho kureba inyungu ze ku giti cye, bityo akavana ingabo muri DRC.